flava le whaapoponga momo Tala Fou ma le si ufonga le lau momo le nei tae au le asaluas fulwha Novema lua whelua tasi. I ripote le staff I le so wata wai e fōlinga mai e iei lava vaenga le Heart Valley ma porirua e le ausia le iwa 10% o tangata mai atu I ta ilua le COVID-19 au le ianga I le atunu o le polokalame le traffic light system I le asotolo te sema ona iei nisi o au nanga ma ilato o lo pito iluma I le una inga o tui pui pui. Wala tau tau tino le whainga tā ma ua leilo fo I le isi me to tie whaatawana waitangata musua. E whai o lātou tui pui pui, na tā ua le pulenu o porirua ani tapeika. Ina ua mai apolo kalame o tui pui pui le whai unga le vai aso, na ilo ai longa e au sia le iwa 10% I le aso tolo te sema. O lo tau mawhai e tau ana u lava tangata I e te toe peitai, e le o mauti noa po le ale au wale mawhai o na o atuwai I ai. O lo saufa I nei porirua I le valu iwa pasene, o tangata ua mai atu I mua o le aso whareile na awele pulenga whaafalama I au kilani mua na au sia le iwa 10%, o tangata ua mai a umatuita I lua. O le CCDHP le au fiei porirua ma le Kapiti Coast. E onolo na lua iai peitai, toi to a whaafe se lau ma le ono, tangata e mai atu ilo na lua, o na au sielo le iwa 10%, o le Heart Valley, toi fitu afe valu se lau fast full tolu, toi pui ilo na lua, na au sielo le iwa 10%. Malo ieli talitonunga whaato amawhaya na au sia, po le aso 15 o te sema. Na ta wale pule silo pule nga whaafalama I lua, Fiona Dugan. O le si le numero tangata e whaitui pui le iwa 10% mo Maorin Pasifika, o le amawhaya na au sia le whaamoemoenga. I le avele o tui pui whale o ainga ma whalawhai ngā luenga, matali fo ipopole ngā ononofo, ma ia mafutanga o tangata. E lunga tole se laulau wha inga o tau sisoifua, to o sefulwha to sanga, ma fo ma ia to o sefulu, wa wha amalolo nei mai pole nga wha awhalamai, o nei mumuso e whaini o lātou tui pui o lo COVID-19, pio na wha alia le leite o New Zealand, o I lātou ia mai le au whai ngā luenga to o tolu se lau fast full tasi. Ua mai ona wha iloa ia tu ua le ngā luenga, talo mai le taimi le na wha ngata I le avanoa I le vai aso talo wai, mo tangata ngā lulu le soifua maloloina, ina ia whaia o lātou tui pui mua le whaisa. Na whaalia so upu mo pūlenga whaafalmai e whaapeto o iwas fululua leo whai ngā luenga ua whaamawai. Ai lunga la ititi atol to hafe, ua tau fia lātou ngā luenga le taimi nei, au whaawa wai whaatala noa ngai winga I le lumanai o lātou ngā luenga. O nisi o lo whaatalitali le tui pui o le AstraZeneca. Ai o isi na talo sanga mua wanoa whaapitoa le mawhai ai o na whaiani o lātou tui. E valus fulu afe tangata e whaafai ngā luenga ina, e pūlenga whaafale mai I le atu noo. Wa whaalauloa ina le malo se whainga fo wefsosania I pisinisi, ina ia mawhaiona lātou ilo. Mawhetu unai, pe te tauna whaamalo sia lātou tangata whai ngā luenga e whaitui pui. Na tā wala minista mom tā uptau I whalawhai ngā luenga mana saunga le mo Michael Ward. O le o ngā tutono te semai amata wha o ngā ina I lea whainga fau. Ai o tangata whainga luenga ia au fia I tutono o le polo inga mo le My Vaccine Pass. Po le wha maunenga o tui pui. E te tauna o atu lea sotolo te sema. Ua mai o la tui mua. Ai ia o atu lea sosfulmal fito Januari. Ua mai a umatui pui e lua. Na sauno le minista. Awanga I atu e whaatino le polo kalame fau mo le pui nga mai le wha mai. E to o tele lava tangata safi silingia. Le wha mautu le leo tu unga mo tui pui I whale whai ngā luenga. Ai o le mea whai ngā luenga po le whainga fau, ia po le tūl lea ua tāpenaina. O le afso santele I pisinesi mai si whale whai ngā luenga I whai ia lātou filifilinga. E winga I tui pui te tono whale whai ngā luenga. Masafa avai lungo fau tuanga mai le WorkSafe, o la lao soifua malolo ina lau tele, Business New Zealand, ma le Council of Trade Unions. E to o tasi se tangata sa maliu ma le isi to oiva na mawhaiona whaasawina ina ua maua le tatafi o le sami le vaenga pito ilungo le moto I mātou I le awaulia na nafi na o atu le vaenga la vea e awhi se helikopa leo le matawhanga I kari ao tahi I saute se sifol talawhata I o kilani o no ripoti whaatatau ni tangata sto o lua na whianga I mawhaafitau le ile sami ile lata ile lima ile afiafi. E to o tasina mawhaiona maua matoi whaafo I le pa o mātou. O le isina maua mulmuliane, e peo na whaalia le Surf Life Saving New Zealand, I sa lātou pe pao whaamatalanga.
Masafa atino ia le fesosoni mua peitai, sale I mawhaio na whaasawina lo na soifua. E to ofitu isi tangata na whailo atu I le Surf Life Saving. Le whiangai ma whaafita auli, ona o se tatafe e lata I le matawhanga le Sunset I Port Waikato. Sa mawhaio na toi whaasawina uma I latou. Na iei fo ima seisi to tasi na whiangai fo ima whaafita auli le sami I karia o tahi I le te au leono I le afiafi. E to o 5 tangata na lavea ina le sami Northland au Kilani ma Waikato I le whai unga o le vaiaso. E to o lua se lau se 5 tangata whauna whaamaunia le COVID-19 le asona na whitu tono New Zealand. Pio na whaamaunia le mtanga luenga o soifua maloloina. I se pepa o whaamatalanga, sa ta uai fo ile tangata I to tasi ua maliu ma ile whaamai. Ile whale mai le a aio o Kilani, pe a mali 50 moana tupu o na tausanga, mana avele whale mai le aso 15 o Novema. E to o valu tangata o lo tau fia I whale mai o na o lo COVID, e au fia li to ono o lo tau fia I potu mo ngā senga sitinga I na pole ICU. E to o se lau iwa 10 tangata whauna maol wha mai o Kilani, to o 10 tasi Waikato, to o Whai Northland, to o tasi Bay of Plenty, to o Luai Lakes, male to o tasi Emmet Central. E o mai ana nafi o atu le iwa tasi pasene, le numero o tangata ua mai atu I mua. Mai e leise suinga mai le asonga fua, ma le valus fulfa pasene o tangata ua mai a o la tautu I lona lua. Ele o lavani tui pui o le COVID o mau e tangata I Papua New Guinea, e maafua no whamatalanga sise, ua maafua ile te leo le whaafita au leo lo whianga iai, ma le atunu e peo na sauno le taitaifono le whaala patupatonga, a le Humanitarian Network of the Council for International Development, leo lo whai masuyo la laf so soni Italia tuin whaalavlav whaafose il Pasifika, ma le lalolangi e whai e masuyo tangata New Zealand, e mawa ele tūlanga lo whianga I malito o tele o tangata I Papua New Guinea. Ai mai se lava ino uitua, e whainga tā tele o na oi au nanga lo soifua malolo ina o no tuunga, ua ta tele le whaamatalanga se, ma ua whaapopolo ina fo I tangata le tui pui, ma o na whianga, na sauno le taitaifono, o le a awina atu salato vaenga o fo mai, whaatasia I maniuta o mea matua mo mea ina, wata ue whaape yeini sinuu, e to o lua pesi le tu fo ila o whainga o tangata o le ainga e tasi ua mali liu ma le COVID, pe vai ni aso, po o ni nai vai aso. E taalonga, watolo pole taalonga le au basketball a le Breakers mai New Zealand, ili aso tofi, ma ua whaanono fo ese nei whale o lo onono fo ai mele pone, ina ua mai aso enga mai loa e to a wha suyo le au, ua wha maoni e le COVID-19. Na ta ua le Breakers e to tasi le sui mai le au malanga ato sa langona, le malosi, ina ua mai ala ta alunga le na manu malo e le Polas tona e sa ta aloe ma le Phoenix, una whaile o le enga le virusi le alava po, e na mai ane ile oa afia le wha mai, peitai. Sa whaawau pio na ngasi le aso na suai, o na toi whaile o le enga o le PCR test, ma mawane ai ua whaamau ni le COVID-19. Ua whaanono fo isea umai nei le au malanga e to tolus fuluiva le Breakers, e au fiei fo imata maiti. Le sa to e mawane ai ua iai se tangata e to tolo, wa afia I le virusi. Tala Fou ia malesi ufonga le lau momo le nei vaenga o le tae au.